Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuwa, mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinana. Awan kanupay ni Brian iji balayda. When, mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang payla ang ti makikuyog iti nobyom. Agad adal ka payla ang anak ko. 16 yu payla ang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Mami? Ala, ingkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ije mall. Liklikan niyo payla ang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabanag. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyog. Tawan mo't dakis nga aramidan mi. Kun ipaspas nagmimot ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor di edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Kano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko, ma. Saan ka makaruar, Brian? Agungat ni Mami. Ngam, rimuar ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan na ginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos day jay. Umayak nga rin dita balayo, Donna. Ha? Ngam, agawid mo't la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza day jay. Mabitak lang. Pumanawak mo't la dagos. O may kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay ayatan ka, Donna. Ay ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ha? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batong. Darasam, agawid kan, Brian. Ay sus, amangan mo makita, nak. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan! Brian? Naggapu ka di tabalay? Ha? Nana, adalanapan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, Nana? Kasangsangpot ko laytay. Anyat inaramid yu ka ni Donna. Apay ngay narampay ti may itay awanak. Ha? Awan, Nana. Nagsarita kami lang. Unay Mami, kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumot nga ibagami kada kayo aliklikan nyo ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan nyo. Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Nawatam! Agyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagit anak ta ti pagsaritaan ta. Masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdengdenggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. No bagbagaak ti anak ko, ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiyata kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, no masapada nga agasawa.
Wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa ilaang ti anak ko. Sakbay mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul a makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag a nakakaasi iti masungad nga alaldaw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lolam. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayo ton bikat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito syudad, mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairuwam kan tumatlaang, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ija balay. Awan signal ti cellphone dito eh. At idog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinag tapay lang diti probinsya dona. Mami. Agbakasyon tapay laang kunakmet. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay pinanawan na, Brian. Sorry, Tuna. Awan na aramidak. Diyak mabalin atub nga rin ni mama. Piyamok, masangputan ka dito eh. Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta akarit ka data dagito'y amapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Iso amangan kayo latan, mama. Oh, apay, anyat marikrik nam, anak ko. Agtumar ka iti agas. Nasakit ti ulo, wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro dayto eh. Wano? Adda ka di saan nyo anag kinaawatan, iti nobya? Awan, mama. Sige, umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko.
para itinapinta sa masakbayam. Agyaman nak, mami. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, ta sigurado akablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaangan dagiti anak taray ma. Wen nga rod, Marlene. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpalda kadata. Kat ita, natunoy daan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, Nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kansa. Diet, Nana. Padayet-dayet ka pa'y dita, ah. Una, tapno sana nga agbutyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Nalapaster kam ni Brian doon, ha? When, mami? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, Nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Noan niya ti saritaan nyo. Na kayo ti masurot. Noan niya ti tulagan nyo. Da kami imat itan ti paspasurot kada kayo. Tanakalpas kayo matan iti panagadalyo. Mami, agyaman kami, ha? No saan da kami apinagin nadayo ka ni Brian? Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Amangan no agsasaruno pa'y kitdit anak yu, ah. Agyaman kami kada kayo, Nana. Pinagbalin mi akarit da ya pagtang iti biyag mi. Ket ita, natunoy min tarapap mi. Agyaman akmet ta maawatan da kami. No apay ngay naramid mi tikas jay. Nala, ibagam ken ni mamam tapag sasaritaan tayon ti kasaryo. Among Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapay ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran akon ang makikalay sa kan ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Naan ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka, ah. Ay, si Kamat. San a doktor ti kasapulan ti abagak? Tay mangilot ti kasapulan daytoy. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko, ah. Masansanan daytoy amarikliknak. Agpangato, aging ganito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Ay, banog ko lang siguro iti trabaho na ito. Maturog ako. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian iho. Apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Nabara ak, Mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, Mama. Diyos ko, nagbara ka ngagpaiso.
Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama, ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama, Brian. anyat sangsangitan nyo, kunak. Diyak kumakayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isaya at numamam. Ha? Tapno ag tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan ta ti kaasi tinamarso. Apay, mama. Iho. Natawid mo ti sakit. Tay di amam. At the liver cancer mo. Mami, kitaan nyo man nubagay kumatlang to'y gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wan, tapno amok, no umanay, wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para gan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para kan ka, Donna. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Diyak makaturturog. Donna. Latingitek. Ngam, i-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Di nakrabagang iti kasta. Saan ang mga rabrabak? Donna. Saan ta napatuloyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pagkasawaam. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas jay ti imbagan ni Brian. Pudno ka ti tay jay nga imbagan, ha? Wano? Rabrabakan nak. Kat kayat nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinopyam. Mama. Yak kayat amabalo at dagos te ayatek. Iso na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na. Nga uray nakasaksakit kanyak. Anak ko. Agbyag kapay itinapaot. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulok tayon. Na talaga sigurong agpatinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kaasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anyak, napankan iji balay da Brian. Wan, Mami. Ngamawan tao ija balay da. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasaryo kini Brian? Saan man, Mami? Matuloy. Ang
Imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jackpot dyan dayjang imbaga na, mami. Rabrabagan naklaang dayjay. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo. Marikriknak, mami. Kaya't nakasurpresaan dayjay. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay madanagan, mami. Kaya't nakla siguro nga iprank, tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nak to dayjay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapuan na amangi cancel iti kasar. Iso ang napigsa ti atap ko, akayat nak nga iprank dayjay. Dona, anak, itay tayo pa'y amang ururay kada Brian. Ngamawan damatan. Apay ngay, mami. Ayatan ngay. Nukunak tumot ngamin kan kaidi nga Mapanak ijabalayda. Ha? Donna? Mamaray, ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha, sumra ka. Mapan ka. Iti silid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Iti silid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Isu ti kinapod no, Donna. Isu ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo ti sakit mo. Lading hitat. Diyak kaya't nga agdanag ka kanyak. So akas jay timbagak. Tapno ko ranak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian, di nagpanawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak kabalan na mapukaw ka itibiyag ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito iti mangkasar ka na ta. Ta dito yan. Ti pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam. Owen, Father. Kat si ka lalaki, awatem ka di mat daytoy a babae, kas asawam. When, Father. Yan tangay kayat yo te agkasar, lualwan nyo daytoy. Apo, Diyos. Ipahay mo ka di. Amanipod ita nga aldaw. Ti puso, gan kararumami. Agkay kaysa, iti amin abanag. Ay ayaten ka, Donna. Ay ayatan ka bahat. Nasakit ti papanaw when na ipupusay ti ipatpatag iti biyag. Nga masapol nga aklunan, tanalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoites
Agiyaman kami.